بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sing kami kami Islam, alhamdulillah, murah-murahan yan na kami sa imaalok kamo waktu ini. Amuin supaya makakakita niyo bahagi paginawaran na to sin pangadjian hitok bal singguro na to kalasahan na waktu ini. Amuin tungod pa maudo lang ta ini aramala amuin dumagpak atawa kumugdan pa mga tao amuin tumaod ang mga hinang sim mga sila nagkukukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan manayong kita niyo marayaw supaya mga sila amoy di mabaya ini humampit si mga aramalayad to amin tumangkis sila mga sila nakahinang kalukalo insyaallah ta'ala mapikil nila tumawat pa Tuhan Rabbul Alamin at supaya amoy di dumagpak kanila ini mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala rin di habaw singgumi ini. Kina ako magpalugay, tukbal ko yung guru na to kalasahan. Wayro na wayang nagkan Shaykh Haider Buddin, wal eto siya na turong muskuha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala kamasan na mulia mga palanggungan haagama sintuhan na Rabbul Alamin yari kita nyo biyusan pamaniw tiyo pangumulan sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya masing-masing naman kailo ikapasampain amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala patiap-tiap binaybayan sin muslimin misan pengkaunan niya agad pa mag-ilod-ilod dakuman daran sin da'wah pagpatumtum labi luba ingin humabaran sin kami kataan hakarna ini amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala katuh tanim. Mga palangguan haagama sin Allah ta'ala mga maas na mumulya bang natu pasandungun palom sin pikilan natu iban sin pangatayan natu inhal sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin nagrida na Tuhan natu Rabbul Alamin sin agama amuin mapatut natu agaran iban sin hinangun inda akan sin Tuhan natu Rabbul Alamin agama ni amuin agama Islam serta jiukup na sin Allah subhanahu wa ta'ala in syara'niya jiukup na sin Allah subhanahu wa ta'ala in ayatniya halom sin Quran in katluan kajud hawairun na hilangan kanya wairun na ganapan in syara' sin Allah subhanahu wa ta'ala di na makajari pindahan in hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin piasap plag sin Nabi sallallahu alaihi wasallam daing naman hazaman sin sahabat sambil pa zaman na to ini amin pagyano sin bahasa salihun li kulli makanin wa zaman amin pagyano in hukuman sin Allah ta'ala iban sin syara' niya hikaray marayaw siya iban hikarayaw siya hikatup siya hatiap tiap
tempat iban sin zaman niya. Haunu binaybayan hula iban ku'nu zaman hikarayaw siya iban hikatub iban hikarayaw pakatan hajjan. Longsin Allah subhanahu wa ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Longsin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw ini amin hazaman kahinapusan na haji sin Nabi sallallahu alaihi wasallam piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat haupu labay hadila sin Nabi sallallahu alaihi wasallam siyabbut ni halupan mahajjan ha Arafah ampan ya bias sin ayat sin Allah ta'ala ha manusia lang khutbah in Nabi sallallahu alaihi wasallam ha Arafah kimugdan hadlo Jumat amunin pagyan sin sila khutbah amin lanya hajjul akbar sa nawairun hajjul akbar pagyan ingkatan sin haji akbar siya kimugdan si hajjul akbar pagyan pasal sin kimugdan adlaw Jumat asalin kabyaksahan sin magkhutbah ha Arafah misan pabukun Jumat aw na khutbah ni aw nasihat niya kimugdan adlaw Jumat ampa siyabut sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in ayat sin Allah ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala siyabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in ayat long sin Allah ta'ala haadlawin tinakahinapusan na amuin ayat timurun kaina posan ayat timurun naman dai katu taniu in Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw yaun hatinain Rasul sallallahu alaihi wasallam siyabut niya in parakala sin agama long sin Allah ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum hadlaw ini lang niya jiyukup kunakaniyo in pag-agama niyo jiyukup na sin Allah subhanahu wa ta'ala katu tanin inagamaniya yaunin qissa sin mga ummat na kauna qissa sin kanabihan na kauna yaun halong syara ayon halong Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala qissa sin ummat na kauna ring ha Rasul sallallahu alaihi wasallam ding ha ummat Islam qissa sin Adam siyabut sin Allah ta'ala ha suratul Baqarah in pagpapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala ha Adam iban hisyo in nakauna kanila di halam sin dunya nagula-ula indeng aka papanjari sin Allah ta'ala kan Adam alaihi salam masin asawani halam sin surga atau akanin panagnaan sin niya hawiron pen ruh yuyub sin Allah subhanahu wa ta'ala amunin nagsambung lawin Allah ta'ala iban sin mga malaikat ni siyabut sin Allah ta'ala yung kisah yan halam sa Quran sambil simuno zaman in anak apu sin Adam alaihi salam labi-labi harwa anak niya kambal in pagbuno sin dua akarna aun parsababan siyabut sin Allah subhanahu wa ta'ala sambil lesab in simuno zaman in Idris alaihi salam sambil simuno zaman in Nuh alaihi salam sambil simun zaman in Ibrahim iban sin Lut anakun niya sambil simun zaman in zaman na sin Ishaq alaihi salam iban sin Yaqub alaihi salam ini mga panuh kanabiyan sambil in anak sin Yaqub Yusuf alaihi salam hambuk surah niyanan siya suratu Yusuf ampa simunu in qissa sin Bani Israel in pag-iyanon Israel amuna in Yaqub alaihi salam Yaqub alaihi salam in pag-iyanon Israel in anak niya mataud in panubo niya mataud sa kupatin asawa niya hambuok daring ha mga anak ni nahinang nabi amunin Yusuf alaihi salam amunin kapag hijra nila madto pa Misr pa Egypt ha zaman in Yusuf alaihi salam nahinang taurakula ha parinta sin Egypt
naglain na madto in Yaqub alayhi salam, iban sin nakapin ni asawa niya, sin mga anak apo niya harap madto pa Egypt, dihilan sin Yusuf alayhi salam kauman piaghula-hulaan sin mga Bani Israel, mga panubo sin Yaqub alayhi salam, di inahula sa mataud kanabihan hapagyan Bani Israel. Si munuin Musa alayhi salam, iban sin Shuaib dito Hamadyan, iban sin kaiban kanabihan in Nabi Allah Ismail damikyan siyabot sin Quran ang kisah niya. Jiukup sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga kisah sambil siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala in kaibanan kangan-nganan sin mga kanabihan amin mapatut sabutun sin Allah ta'ala Rasulullah karena pangawaan niya pamintangan, karena pangawaan niya iikutan niya dengan mga pangadatan ni masin kaibanan syara iban labilay pamintangan haunin liya bayan dakwah, iban liya bayan kasigpitan sin mga kanabihan na kauna ring Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siyabot yan sin Quran. Amurakuman, hataud sin kanabihan labi hangga tus nga ibu. Iban hataud isab sin karasulan labi rahangga tus in Rasul. In siyabot da sin Allah subhanahu wa ta'ala daingha labi hangibu kanabihan iban labi hanggatus karasulan kauha anda taglima ngan sin kanabihan halom sin Quran. Ulin hikmat may taamura yaw ni siyabut pasalin kaibanan kanabihan siyabut sin Allah subhanahu wa ta'ala in kaibanan wala pasal in kaibanan kanabihan nasabut ngan niyayaon magsibu dain pamintangan iban sin mga kaibanan kanabihan wala nasabutingan. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk. Aun den kanil lang ya Muhammad in siyabut namu long ya kaimu in kangan-nganan nila. Aun den kanila ya Muhammad wala na mo nasiyabot sa bukon nakalarihan sabab magsibu den maka mo pamintangan iban sin qissa sin liabayan nila sigpit iban sin habdi iban sin hagut pasu iban sin kabinsanaan kaluhayahan sibu da iban sin mga sila kaibanan nasabot ko yan. Yatu hal sin qissa in Quran cukup. Dahil Adam alaihi salam sambil iblis unin nagjatu sambil papanubo niya in nagbuno in Habil iban sin Qabil sambil simuno zaman iban sin nagjatu uno aramala piaratong sin Allah Ta'ala hama kalabihan nakauna umat nakauna siyabot sin Quran. Nung sin Allah subhanahu wa ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hadlaw inilang niya jiyukup kunakan niyo inagamani. Jiyukup na sin Allah Ta'ala in qissa pamintangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikaruan niya in loom sin Quran amuna in syara pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala biad dinin hantang niya iban hisuin Tuhan Rabbul Alamin may tayo mga manusia ini nagsyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inhikatu palbahagian sin Quran pakarajaan hukuman syara undang-undangan sin pag-agama pa Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup nin Quran, cukup nin syara sin Allah subhanahu wa ta'ala, cukup nin pamintangan amin nagjatuh mga umat na kauna. Uno penhangad hulatun sin kita ni mga umat muslimin. Uno penhangad hulatun sin kita ni mga maas na mukalasahan mulia. Mga palanggun agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. In agama Islam, piyapan jarihan na kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala hasyara niya patut pagkugkuyakan in dua adlaw. Patut pagkugkuyakan, pagbunyi-bunyihan, paglami-lamihan, pagbulaksakan arta, magpainom iban magpakaon, pag-inom makan hapag kahi muslimin, amo na yung dua haylaya. Amo na yung dua haylaya. In haylaya, puasa, Idul Fitri, yawmu aklin wa syurbin. Siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasiyabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yawmu aklin wa syurbin. Hangkan siyabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam min adlaw haylaya puasa, adlaw pag-inom makan. Puas pengan ni adlaw
pagkugkuyag long sin malayo hari raya haylay long sin tausug in mana sin hari adlaw in raya pagkugkuyag yawmun sa'id long sin bahasa Arab na haadlaw pagkugkuyag long sin nabi adlaw pagkugkuyag karena yawmu aklin wa syurbin karena adlaw yan adlaw pag-inom makan hangkan sambil in zakat sin zakatul fitr haadlaw pagsambahayang na in kahinapusan pagtukbal in Rasul sallallahu alaihi wasallam siyabot na hadith riwayat Ahmad bin Hanbal dan musnad niya atinya in higwa mu zakat in labi aula amin ha zaman nilayat tu zaman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amin kakaun daing ha pagkaun sin hula amin kabibiyaksan sin hula pagkaunun amo yan inhigwa mo zakat daing ha pagkaunun sin kamu kabiyaksan banging kaunan niya tirigo na tirigo banging kaunan niya singkatu bukas na bukas maita sabab in adlaw yan adlaw pag inom makan hasupaya aun mahasil magtuy sin mga miskin daing ha mga muslimin amuin maadjal nila magtuy puas yaun kailo sin amuin pagsambahayang sin maynat na makapagkaun-kaun na sila iban sin pamilya nila ando kailo makan subnin tao iban ini makuyag nin mga muslimin bangin kaunan makan subnin tiyan iban sin mga panugo nila adlaw haylaya Idul Fitri patut pagbunyi-bunyihan sin kita ni demikian in haylaya haji patut day sabsuwain kita ni magkurban ha makakaus aun arta bula sagan arta mo rin doon pagsumbay ko bangaon dapat bukong sadya kambing amin sukup papamilya mo bangaon dapat pagsumbay ko si malag uring ha kambing biya na sin ini atin eh kakaus-gausan sin kita ni then di in sapi day para wayro unta ba't bangaon unta makakausin tao mami unta supaya makakaun anak ahli niya iban sin kauman niya pangdaigbay iban isipin mapahampit patut pagguaan pagbula sagan pag-usibaan arta karena ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala indaing ha mga makasusa mga kamasan mga palangguan ha masin Allah ta'ala mulia daing ha mga makasusa bangsa muslimin masusa bang sumud ng Ramadan karena wayroon amin long tahik ikapami pagbukaan ng masin ini pagsahulan dumagpakisab in pagzazakat sin konsum masusa sa wayroon hipagzakat bedin na ini atas isab mamus dahil haisusun ng kamusan ataw mangutang bang maun hikapagzakat nga sin konsum sablong yun ha wayroon pa ba ini ba atin niya nakapalaud bang nakapalaud wayroon biya mga harvest agal-agal atawakan lahing atawakan takaran gadya atawa uno anatas mangutang bang manaon hipagzakat sin wala day sa piyagluusan bang wayroon sawin magzakat hakaon dami kyan magzakat arta bang aun zakatan deng harta ampa zakatan in zakatul fitr bang aun labi ring hapagkaun sin adlaw ko konsumun nen paghaylaya bang aun labi ring hapagkaun na mang dihil-dihil higwa in zakat amin hikatub kaniya hang kakantang long tabian amin pilain taon sinamin sila na indeng ha mga makasusa piyagmasusa sin muslimin in dua adlaw pagkugkuyag sabang kumugdan in pag Christmas siban sin amin adlaw atau akan New Year wallahi makakita kau daing habang sa muslimin nang lalamud-lamud hapakarajaan sin mga kafir nang lalamud-lamud hapakarajaan pagbunyi-bunyi sin mga tao nagkufur pa Allah subhanahu wa ta'ala kumugdanin adlaw biasin bulan 5 bay imbunal niya intapik ini mapatut suway habulan 5 bay sa wala ko siyabot pasal mabaya aku makakita makarungog daing ha mga muslimin bang aun pakatuod nakapindeng ha mga muslimin amuin masinani ningud-singud na mga hinang sin kafir ahon kailo room adlawin pagpatumtum sin mga ulama sin kita niyo
Deng naman ha kamadrasahan, deng naman ha mga kamasjid-masjiran, pa mga karejo-rejohan, pa cellphone, pa YouTube, sambil pa TV station, sambil pa katampi pa tumtum. Ayuhal muslimun, di makajariin pakaradyaan, amin maningod singod iwan sin atin niya manud sud iwan mang lamud pa pakaradyaan sin mga tao wala nagmabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala. Daran ako nagdurumul pagkahalan sin dunya sin mga muslimin bang unin nagjatuh halom kauman sin kita niyo halom hula sin kita niyo kamu maasan kataw tayo manghuran sambil pagwa hula hal sin muslimin bang dumatungin bulan Desember unin nagjatuh iban unin paghinangon sin sila. Maka kita kau subhanallah aun na rin mga muslimin in naglalamud-lamud at kakahinangin nagkukug-kuyag isab. Biasin pagkug-kuyag sin mga Kristiyan, iba sin mga tao halom sin dunya, amin nangahagari in Tuhan tu, amin nangahagari in Tuhan taga-anak. Aminin makabuga. Sababin Allah subhanahu wa ta'ala, piyagmurkaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga tao. Amin imian pa Allah subhanahu wa ta'ala sin bisara mapangkalin Allah ta'ala taga-anak subhanallah. Piyagparatungan mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga manusia simulang habis sara sin nabi nila in ummat na kauna. Damikyan hazaman na to ini aun day sa piyagparatungan sin Allah subhanahu wa ta'ala mulka halong kauman nila. Dahil hasab sin paningod-singod nila pagkakahinang sin mga tao kafir, musyrik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang imianin mga tao yaun kafir yaunin Allah ta'ala bahasa taga-anak. Atawakan nimog dengan atas langit nagpasalo pa manusia. Atau in Allah Ta'ala taga-asawa mo ni Maryam, atau in Allah Ta'ala anak ni mga malaikat, us magkugkuyag magbunyi-bunyi, hapit siya kauhan taglima bahasa sin December, ampay sab mga din mga muslimin, bala dakula ha muslimin, bang isab diatungan bala in tao kauman, sin mga tao manus, sin mga kafir, lapain mga muslimin, hahisin miya kada kakahinang nila. Unin mulka paratungun sin Allah subhanahu wa ta'ala habis sara mapangkal sin mga manusia ini. Sin mga tao nagsyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sin mga manusia iman in Allah ta'ala taga-anak. In Allah subhanahu wa ta'ala bahasa tu. Bahasa aun Tuhan para kala ama. Aun Tuhan anak. Aun Tuhan spirit long sin bahasa. Ang panay sab iman in Tuhan taga-asawa amunay Maryam sab anak ni Nabi Isa bahasa. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalu ittakhadha ar-rahman waladan. Wa qalu ittakhadha ar-rahman waladan. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala laqad ji'tum shay'an idda. Laqad ji'tum syai'an idda. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala Riwa nin bisara sin mga manusia imanin Allah subhanahu wa ta'ala taga-anak. Wa qalu ittakhadha ar-rahman waladan. Long sin mga manusia ni mga kafir ini inpiyamong nila hapamaham nila sin pagtuhan nila. Longin Allah subhanahu wa ta'ala kimawa siya anak kalasahan ni mulia. Hati ni aun anak ni. Hati ni aun anak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Anu na bahasa in yuhulal nilayan patuhanan habihaun ang panilangianan hi Jesus Christ. In pangasuh amuyaw nimbunal Jesus Christ. Amoy nimpagyan na Nabi Isa. La. In mga muslimin isab dahil mga makasusa in paningod-singod sin pagbunyi-bunyi haadlaw ini sambil dahil mga makasusa
nalalapay in mga hisyo in naghinang haparinta karna paaw nun sabsin hisin mataas din kanila halom sin office na ka tawakan hapagmastal na ka atawakan haun-haun na company in pagparty karna Christmas party karna exchange gift karna uno katan di atud sin langay sin mga tao subhanallah long sin Allah subhanahu wa ta'ala wa qalu ittakhadha ar-rahman waladan laqad ji'tum shay'an idda long sin Allah ta'ala long sin mga tao ini long sin Allah ta'ala wa qalu long nila in Allah subhanahu wa ta'ala aun anak niya jawaban da sin Allah ta'ala nagbalik laqad ji'tum shay'an idda long sin Allah ta'ala bunnal tuod kamuna ni mga manusia nagdarasin hilalawngan mapangkal pa Allah subhanahu wa ta'ala jawaban pa sin Allah ta'ala ayat dugain hatungod sin hilalawngan kabtangan nila Allah ta'ala taganak long sin Allah subhanahu wa ta'ala in Allah subhanahu wa ta'ala lam takun lahu sahibah aw long sin ayat walam yattakhid waladan walam takun lahu sahibah in Allah subhanahu wa ta'ala wala siya nag-anak iban wayrun asawaniya wala siya nag-anak iban wayrun asawaniya kita mo ayaw na ayat ini arakala di mo kay ngatan unusur atau akan biadin kadtuko pa ayat atau akan surah hopu jawaban kau sin Allah subhanahu wa ta'ala sinin Tuhanmu tunggal Rabbus samawati wal ardi wa man fihin jawaban kau sin Allah subhanahu wa ta'ala ha surah misan papipirungin mata nagdaragan atau akan natutug akun mamimuray singkatan sambilin sumain pirungun murakumanin matamu matug mamassa pa kau sin surah haupu ini karena sin pagtauhid mo pa Allah subhanahu wa ta'ala harakan sin Allah subhanahu wa ta'ala hanabi niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hipasampain tauhid hipasampain kakawasan sin Allah ta'ala iban sin pagmilik niya hipasampay pakataan umat in Allah subhanahu wa ta'ala tunggal long sin Allah subhanahu wa ta'ala qul huwa Allahu ahad pamungan niya Muhammad kanila in Allah subhanahu wa ta'ala tunggal isa-isa niya wainan hikaru wa hikatu wairun sakutuni qul huwallahu ahad Allahus samad in Allah subhanahu wa ta'ala sien angutun sinkatan pia panjarinya ban hahagsuan iban kalakihan sinkatan pia panjarinya papangayuan dua atabang iban pagpatili munday ngakatan musibah Allah subhanahu wa ta'ala mapatut tumabang mapatut pangayuan mapatut iban hahagsuan sinkatan masa Allah ampania biu gatanim bisarania jawab sin mga tao imyanin Allah ta'ala taga anak taga asawa long sin Allah ta'ala lam yalid wala nag-anak ya Muhammad bayta isila walam yulad iban wala piag anak walam yakun lahu kufuwan ahad iban wayrun makasibu sabanding pa Allah subhanahu wa ta'ala way makasibu hakawasa way makasibu haluparagbus dzat sin subhanahu wa ta'ala way makasibu hainun pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala wayrun makasibu hakatan walam yakun lahu kufuwan ahad wayrun makasibu sabanding pa Allah subhanahu wa ta'ala aramalah para tungun sin Allah subhanahu wa ta'ala hamanga manusia imyanin Allah ta'ala taga anak atau akan tu atau taga asawa long sin Allah subhanahu wa ta'ala laqad ji'tum syai'an idda bunal tuding kamu yan kamunani mga manusia nagdarasin kabtangan mapangkal pa Allah subhanahu wa ta'ala hinangan min Allah ta'ala anak hinangan min Allah subhanahu wa ta'ala asawa atau imyan kamu Allah ta'ala tu ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabira long sin Allah subhanahu wa ta'ala dan nga sebab singkap tangan yan mapangkal pa Allah subhanahu wa ta'ala takadus samawat
yatafattarna minhu wa tanshaqqul ard wa takhirrul jibalu hadda. Kita menjawab sin Allah Ta'ala. Aramala para tungun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Long sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil ngasab sin kabtangan niwen longnya. Imian kami Tuhan taga anak, taga asawa, iban sin tu agun-agun. In pitong lapis langit. Makisi sin hilalawan kabtangan niwen longnya. Makisi matanak ingkatan sin hataas. Sin langit. Karaganan ning karaganan magtikbi ni magtikbi. Kakitaan nin aras sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agun-agun marisi in langit sin kabtangan nuyan indugal sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hamanga manusia amuin imian in Allah Ta'ala taga anak taga asawa atau akan tuwing taud nila hakabtangan nuyan in bungsi sin Allah Ta'ala habis sarayan agun-agun masipak sambil ka langit-langitan takadus samawat yatafattarna minhu. Agun-agun longnya in langit masipak marisi sin kabtangan siabut niuyan atau akan kabtangan iagad niuyan atau akan kabtangan dimukut haraghal niu nahinang bihanin akidah niu wa tanshaqqul ard. Demikian hasaw sin kabtangan niuyan agun-agun isab in gumi masipak siya magkasipak-sipak siya. Iban demikian yung mga kabudburan agun-agun isab malubuh. Sabab sinbuga nila pa Allah Ta'ala sinbihaning kabtangan ni pa Allah Ta'ala. Kabtangan mapangkal pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati niya mga palanggun halaman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga kamasan ng umuli. Bukun mustahil pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. In masipak in langit hakunsum kunisa karena murka. In maksud masipak in langit. Hari na kakitaan mo masipak in langit. Sabab sin kabtangan niyo yan bungsi sin Allah Ta'ala kaniyo. Arakala sundalu sin Allah Ta'ala ring atas sin langit pihiparaniya. Hiparaniya mamuno pa mga manusia. Amuin naggugulal in Allah Subhanahu wa Ta'ala taga anak atau taga asaw atau akan tuwing taud nila. Arakala hangin, badju hunus atau akan ulan mataud, malukmus in tau kauman tau hula atau akan kayu ring hatasin langit biasa nagjatuh. Zaman si Nabi Lut alaihi salam. Kauman sin Nuh alaihi salam mapangkaling kabtangan sin mga manusia. Iban pangudyo-udyo nila hanabi sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iban sin kapangjuk nila hanabi sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Piaulan sin Allah Ta'ala in langit. Ang papiaguwa sin Allah Ta'ala isabing tubig habawa sin gumi. Pia pagbaak nin tubig langit iban sin tubig gumi. Ang palyumus sin Allah Ta'ala liap na sin kataan. Sin amuin simakutu pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena in paggulal iban kabtanganin Allah Ta'ala taga anak sakutu rakula pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabtangan mapangkal serta sakutu pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangin Allah Ta'ala taga anak bimana taga asawa. Bangin Allah Ta'ala taga asawa bimana taga anak. Bangin Allah Ta'ala taga anak mag-anak apuin pagtuhan. Bangin Allah Subhanahu wa Ta'ala tu wallahi magkangi ingkatan sin pia panjar. Magkangi ingkatan sin pia panjari. Long sin Allah Ta'ala walau kanat fihima alihatan lafasadata. Bangsad jalong sin Allah Ta'ala aun dua patuhanan. Amin dua tiutuhan sin mga manusia wallahi magkangi ingkatan sin pia panjari. May tadi magkangi mag-agawin kawa sa sintuhan niwa sintuhan ambu. In mahunit magkusugan hakawasan nila magkangi pia panjari nila. Sab mag-agaw teritori sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ahadun ahad. In Allah Subhanahu wa Ta'ala tunggal isa-isa niya mapatay biyuhi kita niyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hakalimat tauhid iban doon day sab kita ni mapatay long sin Allah Subhanahu wa Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni
Long sin Allah subhanahu wa ta'ala bukun in maksud ko nagpapanjari. Jini ban sin mango siya bat malaikan in sila suy magtag-ipon ka ko sing katunggali ko. Na hisuy sabin mapatay hapag tauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hisiyo long ni. In kaunan sin kahinapusan napas niya mabugto ha kalimat la ilaha illallah atasan kuna siya lang niya sin surga niya. Atin na syafaatun siya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam akar nakaptangan niya kalimat la ilaha illallah amin wairun insaksiyan ni wairun mapatut Tuhan pagtagipunan hakasabunalan piyagtutuhanan sin manusia amurin Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala al jannah makasud na siya surga in sabab sini kasud niya surga syafaatun siya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam atin na rin ha ummat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bang aun imen la ilaha illallah sin zaman nakauna hawairun pen Nabi sallallahu alaihi wasallam ummat siya sin Nabi nakauna deng sin Rasul sallallahu alaihi wasallam syafaatun ni sabya sin amin Nabi haunu siya miyagad ha aqida sin zaman nakauna kanabihan in mga ini mga palanggon na kamasin Allah subhanahu wa ta'ala paningod singod sin kita ni iban panudsud paparakala sin mga tao naggugulal intuhan taga-anak. Iban intuhan taga-asawa. Laun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maahun-ahun magisiin langit. Iban sin lupa ahun-ahun masipak. Iban sin kabudburan damikyan malubo. Anda'u lirrahmani walada. Dengan sablong singkap tangan nila Allah ta'ala bahasa kung taga-anak. Wa ma yammagi lirrahman ay yattakhidha waladan. Ang palong sin Allah ta'ala bukun mapatut. Allah subhanahu wa ta'ala in subay aun anaknya. Bukun mapatut pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban di hikatub kanya. Di hikatub Tuhan Rabbul Alamin. In aun anaknya kanganan. Sabab bang aun anak sin Allah ta'ala bukun saja at hambuk. Mahinang pamataod sambil pamag-anak apo. Unuing gua sin pagtuhan. Nalong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ngasab sin siyarbut yung intuhan taga-anak yan. Sin bukun mapatut. In Allah subhanahu wa ta'ala suwayaun anak niya. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bunal-bunal tudlong ni. In tiap-tiap. Hisyo ring hata sin langit. Iba sin halong sin gumi. Atau akan habawa sin gumi ini. Buat malainkan dumatong pa Allah subhanahu wa ta'ala. In silayan banyaga sin Allah ta'ala darakun. Malaikat. Banyaga sin Allah subhanahu wa ta'ala darakun magsujud. Iban sin nagruruku. Iban sin nagtatasbih pa Allah subhanahu wa ta'ala. Jibril alaihi salam bangdakun sin Allah subhanahu wa ta'ala rahin wahimat tu panabiyaun. Di siya magkamali bang hisuin dakun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sin amin pasampayan wahi. Bukun biya sin kaptangan sin syiah. Sabab bahasa kuno. In Jibril alaihi salam nagkamali nagda sin wahi in mapatut paturunan sin wahi ba sa Ali radhiyallahu an sa long niya nalaong in Jibril nakat tukan Muhammad siyen na hinang hati ni Rasul di kaunong sinakal malaikat sin Allah subhanahu wa ta'ala di makajari malaung hapagdasin wahi pakain nabi na ibayan haun na hula iban hisiu na imparatungan ding mga kanabihan kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala habiya ini bisara sin Allah subhanahu wa ta'ala bima'na bang paratungan sin Allah subhanahu wa ta'ala musibah aramalah in mga tao nagsisyirik, nagsasakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Deng ha mga bangsa Kristiyan, iba sin uno pa bangsa kaibanan, bang aun deng ha mga bangsa Muslimin, miyakad sin pagbunyi-bunyi nila yan, lapayun siya sin Allah ta'ala paratungan bala aramala. Sabab may ta kawya kaw Muslim, magad sin pakaradyan, sin pagbunyi-bunyi nila, wala mo kaingatan bang uning sabab. In sabab sin pagbunyi-bunyi nila sin kauhan taglima sin December karena aqida nila in Tuhan taga anak amunin siyumba nila piyagtuhanan
Amunin bahasa yan lialan sang krus. Ang penlialan sang krus yan bukun Nabi Isa. Bukun yan Nabi Isa. In Nabi Isa siyabot sinallahu ta'ala wala nila napatay. Iban wala nila nanlansang. Buat malengkan iangkat sinallahu ta'ala patasin langit. Yato hikarwang lapis langit. Kita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam buhi. Long sin Rasulullah buhi in Nabi Isa. Wala pamiyatay hangkan tumurun siya kay napusan. Adlaw amin mapatut ko nung para tungon sinallahu ta'ala pagturun na irang atasin langit. Long sinallahu subhanahu wa ta'ala manunjuki panabil Isa wala napatay sin mga Yahud. Amin lian sang bihaon hinang Tuhan sing Christian. Long sinallahu ta'ala wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Long sinallahu subhanahu wa ta'ala wala nilalong yan napatay. Wala nilalong yan nalansang hakrus pagyan buat malainkan siyambian luparagbu sinallahu ta'ala in hisiyo, in nagmunafiq, nagtudlo, banghaw nu kauman in Nabi Isa iban sin mga sahabat niya, banghaw nu bay in Nabi Isa iban sin mga sahabat niya, pagdatong nila madto, in tauyaon sin nagtudlo, nagguide ha mga sundalo, sin Yahud, sukat siya nagtataykod, ang pahyublot sin Allah subhanahu wa ta'ala, iyutong in Nabi Isa, dahil nga tandawan sin bayang katpatasin langit. In nagkasagaw mga kaibanan, panaiwan si Nabi Isa. Sakali in nagtudlo yaon, piyaragbus sin Allahu ta'ala, ragbus sin Nabi Isa. Pagharap ni pa mga sundalo, long nilewakan mo kami. Sin ikaw ikaw long in Nabi in Isa, us imian ko, dahon mo kami ripabay niya at wakan hauning karunan niya, ampa ko imian, wala din di. Sin ikaw na long niya, ampa siya magtuwi piyusasan, viagutan, ampa siya piaglalas long simba siya piagguyod nagkagisi-gisi in badyo iban sin ginpaisan piagkapalian ampa nila piaglansang piagbinsana unon nagjatukan Yahuda amin pagyan simba sa Tagalog Judas nagmunafiq tiudlo haw ni Nabi Isa ng sinallahu ta'ala wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wala nilalong niya napatay wala nilalong niya ini nalansang iban wala nila iban lang niya piasa lupa sin Allah subhanahu wa ta'ala in luparag sin Nabi Isa patao nagmunafiq nagtudlo kan Nabi Isa pa mga sundalo in mga kahalan ni mga palangon ha kami Islam nagjatu bago patud hautuk kuiban ha pangatayan sin kami masuk pa sa Amerika tu hula amin biyawan tuk sin kita ni matau din muslimun ni renduun misan peng pamarintah bukun Islam hula Aceh ha Indonesia piara tungan sin Allah subhanahu wa ta'ala bala aramala sin pitca kauhaan tag unum sin lisag siyam sin mainat sin tahun 2004 sin bulan Desember dito ha Aceh ha Sumatra Indonesia nagjatuyan sabab nasipak bahasa long sin mga scientist nasipak in lupa in gumi halom sin darat imangkat in hambuk hangkan timilu syarakat harap magtupa kauman Aceh buku mustahil in Allah subhanahu wa ta'ala siyabot niya katu taniyo habiya long niya singkab tangan niyo yan mapangkal pa Allah subhanahu wa ta'ala agun-agun magisiin langit masipak in gumi iban long niya maluwin kahudburan sabsin bisara ni mapangkal imian kamintuhan taka anak in mga muslimun ha Aceh kyuddan sin aramala bukunin sila yaon karna Christian bukun sa naningod-singod sila hapag bunyi-bunyi nangagad-ngagad nang lamud-lamud hapag bunyi-bunyi sin mga Christian ha intero dunya karna inadlaw pitsa kauhaan taglima sin December adlaw bahasa kapag bata sin Tuhan atau akan anak sin Tuhan atau akan Tuhan dengan atas sin langit maha kawasa bahasa ni maugnahin ng manusia subhanallah ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira sakali ang panay sab sumuno sin patahunan bahasa bago dahil nga patahunan kalawa si Nabi Isa
sin zaman niya ang panisan nagbunyi-bunyin dunya wallahi musibah pagparatong sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga muslimun malingod singod habiyay ni kahalan sin mga kafir hadubay sin kaano yaon makuwala na sa sinta kisa atau akan maray sinta kisa tuloy sinta kisa in kasunog sinambuk building dakula in baita sin mga reporter karena sin pagbunyi-bunyi sin patahunan bago bahasa ha Gregorian calendar. Amin pag New Year sin amin hati niya biasin parinta sin kita niya kan parinta dunya amin biasin pagkabiyaksaan. Muslimun hula ang paisablong ta in bangsa ma'yanta na bangsa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doon kan na timuin agama, doon ni maug in mga ayat habang sa nila iba nahula nila malapay na. Iban sin muslimun mataud in pamarinta misan ano muslimun Islam. Sana hakarna paningod singod iban pang lamud-lamud. Hapag bunyi-bunyi sin bukun na mapatut ha Islam harakala den mga ini aramala mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ka timunal ni mga kamaasan kalasan. In hikayan sin kita rakal aundeng mga katuting imian misaning kami miya kad nagbunyi-bunyi wala di sab kami nasunog wala kami bi mga longta ini hati ni pera tungan ara malaring atas sin langit ding halom sin dagat atau kan ding halom sin lupa wayron di sab miya kad kami huun sana mukun mustahil pa Allah subhanahu wa ta'ala in maglapayin parakala aramala sin Allah subhanahu wa ta'ala malapayin muslimin sana siabot namin kahalan ni hasupaya makaanib in biakato tani muslimun in subay tuod kita ni mangdihili halga haruah adlaw dihil kato sin Allah ta'ala hasyara sin Nabi sallallahu alaihi wasallam mapatut pagbunyi-bunyihan mapatut pag-asakan arta mapatut paggaston mapatut magpataod sin pag-inom makan magsadaka magpakaon pa mga tawbar hajat biya na sin adlaw haylaya Idul Fitri ban adlaw haylaya Idul Adha doon in mapatut pagbunyi-bunyan imasin pagbula sa kanarta mga halyan ampay maningod siyod subay kita niyo magbisin unim biya mga decoration habay imasin mga pagkaon magjaga sin lisang putagwa sin dum atau akan dami kanin bago tahun bahasa ini magpabustak singkatan pabustak kung narakala mahinang sabab ikasunog sin pamayba iban hika mula sin kaanakan iban unupen magjato walang sin pamayba sin kita niyo mula amin atinya bukon mapatut amin subay bihaunin hinangun awon pagtagaman pangarta subay itu dahati nirito na tibula sa bukon amin mamisi namin katan susunugun usat papabustakun arta mo na bustak na sunog arakala nalapay sambil bay arakala sambil anak mo kauturan mga lima tawakan siki piala kalayo sin Allah subhanahu wa ta'ala in kahalan ni mga bangsa muslimin ando in mahal ka din mga kabtangan sin kami rin dito in Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan na tunggal wayrun sakuto niya way sabanding sin Allah subhanahu wa ta'ala in Allah subhanahu wa ta'ala malayo din mga siyabot sin mga sila kafir taga anakin Allah ta'ala taga asawa atau akan in Tuhan tu ini bukun din mga akidah sin kita ni muslimin bukun mapatut in muslimin maningud singud mga parakala ini hasupaya kita ni makalayo din mga amuin murka sin Allah subhanahu wa ta'ala mga kafir malapay biakato tani muslimun iban mapatut isabin mga kaulamaan sin kita ni magpasampay ini hati niya ini magpasampay sin amanat iban mamayta mamanda iban sin nasihat pa mga muslimin hasupaya kumusugin pag-iman iban sin pagmabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala manggawot agama sin Allah ta'ala piaturun niya agama jukup insyara sin Allah ta'ala damik yan di na makajari pindahan iban ganapan bangunin mapatut din doon amoy yun agaron sin kita niyo iban di na kita ni humangad hulat pa pagbunyi-bunyi ruwaing dengha siyabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam mapatut pagbunyi-bunyihan iban di na kita ni mapatut pamakan agama ruwaing dengha agama sin Allah subhanahu wa ta'ala dengha dalam yato mga kamasan kalasan mapalanggun agama sin Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan bang may lingkaptangan sin kami maniyo tiyo awun dengha mga amin maput sin kita niyo atin lesson atau akan ini pamintangan atau akan hikarayaw sin pag-agama sin kita niyo kataan mamait kami halapal kasilasa murah-murahan bangman kamu halom ini parihala sin Allah subhanahu wa ta'ala assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Murah-murahan mga palangguman sing kami, Haram Islam, kakawak kita niyo pengajian, pamintangan si mga jimato, dan di hababaw sing gumini, mga sila, amuin ini simusulang hapang Hindu sinagama, amuin himinang sing katanaman nila sulang pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga nagkasabot ngayon to, amin jimadya to, munal malayo kita niyo rin dito to sumakawa na yung mga tao amuin di mabaya kugdanan, tanto sadya mabuka sila amuin, mabot mo kanila yung mga jimato. Kaya sin mga nasabot ngayon to sin bawa hadyayaon, long taha Dubai, long tahula Islam yaon. Nakura niya Muslim, in kamatauran si Mano siya nagula doon, Muslim. Kaya sumakawa, piaratong sinallahu ta'ala, maun kanila ini bala. Amin pagsunugid to. Damikian, amin hambukula bihandungan, sinamin atsi pagyanon mo to, amin hula Maldiv. Na inyo, 99% in tao Muslim. Maldiv. Amin ha, ini, yaon ha, ini, po siwi-siwi lang taha, kuanin tagna na independent sila bihan, katluan na sila tagpito tao. Sa tain hula nila yaon, kuan katan kun. Wayroon biya mga inigin lupaan, mataod bihan, aon hambuok mataas-taas ito, amo na pagbutangan sin airport nila. Nasa in airport nila si Siminto bihan, bang umaog na rin hataas sinami in landing field dito, harap nila napapambot. Bihan. Na nakalamod dito, tiyugdan sin tsunami, sabab in sila, aon doon, pag ano nila, floating casino. Timutunggo ha uno nila. At ini pagpanayam apos, yaon doon haon, in mga ding kaulaulaan, maun manayam, amin lokal yan, floating casino lang nila. Na nagdungan nito tiyugdan. Ibig sinamin, habihayaon, timugdan ha, yari lang tahawla, India, 6.8 magnitude sinamin ni Linog. Habihaon siya. Mga kahapon ka bang takisa ka? Bihan. In iyabutan sinamin uno yato sin Linog yato, katloan tagto ini kilometro. In lago niya. Na nabulang kahit in pamayway sin tao. Bihan. Na matarang kato taniw ha India yaon, imuhan in aga maroon. Sampai sin ini longta tabi ada kuman harapan si manusia hinang nila Tuhan. Harapan si ini usog aun na nagtatag-ipon kaniya damikian harapan si babae. Biya ito na. Amo yan. Na murah-murahan mga katotay manguran dahil nga mga pakaradyaan hinang na to ini amin kalau ramayan ini mapabuntol na to in ginawaran na to maun pa amuin karidaan sinallahu ta'ala mo na inaakaman niya amod timpion na to katantan kawaon insyaallah subhanahu wa ta'ala iwan si mga kami rin doon ini na naglalagtod kami sin amuin hikawatok na to maun pa amin kabuntulan insyaallah subhanahu wa ta'ala ang kanamuhinang in pakaradyaan ini kalau ramayan ini in kami lang ta makatabang ini gumuyod mo ang mga katawtay manghuran mo paraan mauntol na sarta in kami pasampay na mo in pagsukor pa mga sila amoy in yari timutundan kamo imiban sin parkala ini asupay sadya ini lumugay lang ta tumatas insyaallah ta'ala damikian in mga sila amoy in longta misan hadya inamuin umatod kamo ini tumakad kamo wihan kimita si mga pakaradyaan supaya makahampik din ang mga kalang sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sunna sin Rasul ito pagsusukor na mo na pa Allah subhanahu wa ta'ala yung mga bihadto amin di ini longta malukpasin biya mga paggalugto na mo bang sa pamawoy na misan umatod labi lawa na paturang biya mga lamta aon pa makapikil aon pa makapikil ang nasata ang kanalang ko itokbal na mo yung pagsukor pa mga sila mo ini di sila makatanong umatod sadya so magawa imibantod sila bihan magpasambo sinamin programa na to insyaallah subhanahu wa ta'ala itokbalan na ito pagsusukulan na Allah subhanahu wa ta'ala sa na
di na ba kami magsabot si mga ngandihan supaya rin naman karagdagan ni namin amal ito insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Labin Allah ta'ala makaingat sebab siya rin namin ini long tamag tutumbas sing kata amal. InsyaAllah man magbarakat kato taniyo ini nang nato ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Kaniya yan bibis tarasin Allah subhanahu wa ta'ala. Di siya kaliuhan long ta ini tupod sinamuin kabayaan niya butangan sin sa reyaw-reyaw lang taamal. Sababin Allah Ta'ala na intanda niya ini biyabay takato sambil Allah Ta'ala kaingatan niya sambil taod sin dahon sin kahoy alaw man sin dunya ini katan. Imapakpak. Amin taod sin amin tiap-tiap pabuk kahoy yon kaingatan niya taod. Iban kaingatan niya, haunin makaw na mapakpak dengan mga dahon. Sa taas kaingatan niya, nagdaraw ka atau nagdaraya ka? Dapi harap ka pa sa lupan pasubangan atau kaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang paing kita, minsan kita amin jumagarita na pagkula po ni matatabihan, dito na kaingatan minsan mga unin ini ito katan. Ngayon ito mga kataw timunguran, ini tokbal na mo ipagsukul, serta salam doa kaniyo katantan, murah-murahan, ini papabarakaton kato taniyon waktu na to insyaallah subhanahu wa ta'ala ibalik ko pa ulo na to magbalik ini kapatutlong ta kaluon kabayaan ni sabi ang mga bisa ulit ko Demikian kami itu pasampai namo sa salaman pagkatotemo orang wala katan ang simba sa Malayo sudah semua itu ini saplag pakatan insyaallah paman kamu murah-murahan sajahit terakan yang doon dengan sin ini kaboy sin kamu halom ini salamat iban masih palih laun sin Allah Ta'ala kamu rin doon sa biadang bus bunal ya patong biya nagpasok biya ng Saudi ban iban sin Iraq na biya kahapon niya nag-declare ako na sa kahapon nag-declare ng Saudi government magbugto uway. Bugto na to. Bugto. Pasal sin naman pag-demonstrate nila pa embassy sin Saudi ha Tehran. Ang pabiya, hinang nila bukon marayo yung embassy. Kaya bagbag na nila. Ito. Nga bangman murah-murahan in kamuroon ako wala tinya palialaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban bunal ning kamateri isab katangkisan sa mga palialaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Safety lang simba sabihan. Na in program sin kita ni insyaallah benar niya iban may salamin dakwah niya saplag iban hari para dumatong adlaw qiyamah masih intikang paunahan insyaallah pangman murah-murahan masih kita ni halaw sin ini pag tayakkup pag taayun akahalan sin pag-agama in kami rin di studio iban sin kamahuwa iban sin hisyo penyari halaw di kusan sin kami masuk mereka amo hindi maka sandal mag-atod sadya magkudum kulap bihan patibot malengkan sanda kumandang mani utiyo bayad uno na bihan sin kami ni pagpasampay sin pag-akama ando kayo magsarang sukul kami kaning katan ako hula ina sin yariri in wala nang haddamat sin pakaradjaan deng naman hamani utiyo pamataud deng ha ini manipis pamarakmul ipagtok balbihan lang ta sobre bukun uno bang uno sa karena ini aga masya karena ini aga masya pasal na maglagi sa in studio na to isan da kumanhati niya bayad uno bihan amin bang mayan masih lumanyot in pagpasampay sab na bunal nin magkasabot sin kami rin di para kala in kaibanan wala nila isabi mga long ta diungog ataw di nila makapangadjiun ataw wala nila tud na pangadji anduk misan da kuman habe ini kahalan sumampay pamatatay nga si muslimin iban si minupolom sin dagal pa lob sin pangatan nila sabi sumampay pag-iman ka ilubihan iban sin maniuti hukuman masabot sin kami ring habulan ini biha ini sambil pasyumuno sambil parumatuin Ramadan bang main masih ini tikang sin kita ni pakumusugin pagdakwah supaya makabati muslimin. Demikian magsyukur tuud sin ini kita ini kamu rendun iban sin yari halam sin hula insyaallah umman murah-murahan kita ni sajahit ra daisab dengan katan ramalah sin Allah Subhanahu wa taala palayun sin Allah Subhanahu wa taala ing katan itu na sap lagi sa salaman sin kami pakatan kaburuan namo ya nagpaaun daura
ini dito masjid Al-Quds. da Abdul Rahman ang Tagalog ito khutbah at umaga. Ito rin dito kayo yung nagkaguruan kayo na wala kami nakaaten. Sa nabi yaon bisita Arab, so yaon biya nagpaandatan sa'yo. Kami nag-lecture kami hati ko di. Maray, na maray sila Sa Komar. nain kami biya busy, wala nakatsan nagtag na nag-ukap sin market sa biyaan. Naghindo, nag-meeting kain. So muramuran, salam dua pakatan kamasan na mayari halom sin daerah. Ang man kamu kailo di magbati laul, amoy misan dumugdak mon malaggo nan tabang. Yaman na. Sabab na bang amin sumampay na pahambok ma as in nasiyat yung kaguruan di sumampay nan pa mga anak niya. Yaman na. Anak ako niya. Nabang man kita niyo lumayo umanib ding hapiang langon sin Allah Ta'ala iban sin paningud-singud nakakahinang sin mga piyang iya sin mga tao kafir haamoy nagsakuto pa Allah Subhanahu wa Ta'ala na salam dua kanyo katan iban sin di ko pagkalupahan ni mas ko kalasan niyong kailo ini naon ko kalasan masya Allah iban sin ba nami abang man murah-murahan masan nang ini pag napasin kamu iban sin kaboy ano niyo pagbarakat usin utang pangantak niyo katan iban sin kaboy niyo iban sin matay bangod ka niyo insyaallah taji Amin. salam doa kami mahaba insyaallah patuan demikian kami ri dendun ipasampay ng usap kami insyaallah uno-uno biya mga maniuti patuntun niya na dalam ito insyaallah ini angkat na to indua limang man pagbarakat usin utang tayo mga doa na to insyaallah Allahumma salli ala bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah. Ay simud na to ikatapah ikaw 4 tahun dia. Sin program ta. Masya Allah. Masya Allah. Barakat. Masya Allah. Alhamdulillah.